دیمنک دوباره نابر روژاوای کردستانی جنک 38 سالی ده فروتنا قشایی ده کار دکه. بۆ پەیداکردنا پێدەویên zarokê xwe Diya Zeynep ji sibehê zû ve berê xwe dide kargehên çêkirina Qeşayê da got Qeşayê bi dest bi xew li texên bajarê Hesekê bifroşe. Di destpêkê de ne herkes karê Diya Zeynep qebûl kir. Lê hîn kes jî piştgiriya wê kirin nemaze got karê wê ji ber hejariyê ye. یەکەم جار دەما کۆز دەرباسی کارگەها قەشایێ بووم کارکەر ماتمایی مابوون هەن کەس کەنێ خۆ بمن دکردن لێ هەنجی پشتگirیا من کردن Tevî karê zehmet û demijmêrên dirêj dibin tavê de Diya Zeynep bi tenê $2 rojane bi dest dixe ku dibêje perekê min beramber karê min yê zehmet lê xelk alîkariya min dikin û bi taybetî xwedanên kargehên Qeşayê goberiya her kesî karê min birêve dibin. هەن جاران ئەس دەمژمێر یەکێ سبهێ دەردکەوم کار داکۆ نەبە دەرەنگ و پلەیەن گەرمێژی بلند نەبن ئەز لێ کارگەهێ ڕادوەستم حەیاک و قەشا bi destê min dikeve خودانن کارگەهان gelek caran alîkariya min jî dikin ji ber ku ez jinim. Li gorî raportên netewî Sûriyê yek ji welatên herî hejar e li ser asta cîhanê gonocî sedî ji xelkên wê dibin xêza hejariyê de jiyan dikin û hejmareke mezin ji malbatan xwarina rojan e bi dest naxin.